Mshana uKhozi FM ulasibili ke namhlanje umhla ka14 kunyanga ka November 2023 siyawuqeda ke lo nyaka ezweni sakhile khona umuntu isiphakamiso imbono kanye nezethembiso ongenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC uKhozi FM lo hamba phambili Khozi FM lo hamba phambili uBrose sayicula ke lena uKhozi FM lo hamba phambili yeah kuzothola kuma TikTok Facebook umnoza masengenela ingozi vela athi hayi lokhu kuzoshiwa akona umbono wami imbono neziphakamiso ezizovela kule nkulumo noma kule ngxoxo akuzona ezokhozi yeah kodwa ezaloyo oziphakamiseleyo okay asibekelela umduzo before I display like sabona ngibingelela abasakazi hayi undlafika nendaba lafika nendaba iqeda manje yaphela mfethu hayi bafethu siyaphila sinjani salukazi ngathi lo mhlaka ngibuze sona phela ngiyabonga futhi sasesibhedlela sibonge nje eShotini nakudokotela ohlela okubona bamnakekela no senda sangoNkulunkulu siyasilula sisibulela kuyena sengathi ngathola inkululeko mfethu ezweni sakhile yona ngosi ekhuluma ngezinto ezenzeka kubantu ngempela ezweni sakhile yona ngosi ekhuluma nezinto abantu abangenawo amandla make bangenelela ezweni sakhile ethuleleni novuka Africa Breakfast Show bakhona izinto ezenzakalayo kuyona asigcini ngaleza abanye bafika bezosikhalela ngenkinga engajwayelekile namhlanje uphethe abanye futhi bakhuluma ngani namuhla ngiyabonga ethuba umsakazi ngicela nje uzwalisa ukukhalisana nomndeni wakaSihlophe nomndeni woKhozi ngokuhlelile sithi nje dudu engathi nomndeni wayela ngenceba nasokhozini lokwazi abafethu ukuthi nonke nikwazi ukuthi simukele uNkulunkulu uthathile sengibona nje singene engosini namhlanje bafethu siyazenza khona inkinga bafethu sesonke nanda uKhozini but khona inkinga kivele ngathola ikhola ebusuku le ngo11 bafuna ubaba uyazi ikhola engene ivele iqedile ukuthoma kwathi ubaba njengamanje uwena kuphela umuntu ongangivimba ukuthi ngingenzi into engifuna ukuyenza awuyinto ofuna ukuyenza wathi ngifuna ukubula Nonkosikazi nenyanga inyanga ibilapho Nonkosikazi wami yamfaka ilumbo wabuya umama wazothela mina ngelumbo manje ilumbo selidla mina angisalapheki inyanga ekwazi ukungilapha leyo nto iyamlimaza so kusathi ikhuluma sokuthi hayi akavele kunganabelanga babulala ubuyela kule nyanga ethi ayimlapha inyanga bayakhuluma ngoba nanama voice note ifona izama uxolisa bayi record umama khona ibuza khona mama ukuthi bikwenzela into nje ngaba khona nje ama voice notes yiyo la bantu bethi abalali boKhozi esigqibela nomroza bangawakhandi ukuthi bathi lokho kubulala akuhlangene noKhozi akhona ama voice note ama voice recording inyanga incengo mama besho ukuthi ngoba ngathi waqala ethi umkhipha umoya wamfaka ikhandlela ngaphansi 26 sangasesa wamenza agcine sengena yena ke yena ke inyanga ukhipha umoya njalo ngayi umoya omubi uthi phela khona umoya omubi demon elithile wena manje fanele likhiphe ukuthi manje isivumile inyanga Mbumbulu iyavuma inyanga ukuthi ngako iyavuma iphika uma futhi recording iyasho inkosikazi nayo iyavuma and kuyabonakala ukuthi ngisho ukuthi ikhonta emdake ngayo ngoba unkosikazi uyabona ukuthi uma lokho ebuza njalo ukuthi wawungenzelani ukuthi ukuthi wayengekho engqondweni zokuthi ngoba ukuthi wayidizi unkosikazi wayidizi so ubaba washiya umkakhe enyangeni wahamba ubaba yes wasale enyangeni unkosikazi yokhishwa iyogeza isinyama ihlala yodwa kunabantu mhlambe nabanye abasuke bekhona isigulu umusebenza bababili nangumsoli washo ngena ngawe yodwa engathi uyakumthandaza awukwazi ukugeza umthandazo ngokuqala bayazi nenyanga into abayithole kanjani athi asikhulume nalokho zakamthumela sikhulume naye baba odaba olumthintayo njengamanje baba sikubingelele sikwamukele kuKhozi la sikubize ngoanonymous sasukuvikela umndeni wakho ukuze abantu bengayizwa ukuthi uwe nomndeni wakho lokwenzeka lokho sikubingelele anonymous sikwamukele kuKhozi kuseni niyaphila kodwa baba njani hey besiphila ngaphambi kokuze sizwe kahle lezi indaba ezibhlungu kanje sicela usilandise kafushane ngokwenzekile noma amagama abantu ngababizana yebo baba mina umnumzane othile la obephila nomuntu wesifazane ngeminyaka u7 ngiphila naye
Kodwa-ke inkinga-ke masiphile ukuthi khona okusiphazamisayo lapha emathandweni ngokwesintu-ke sihambe sithi ngiphuthumisa kubantu besizulu abawogqirha fika-ke kubo mayefika kubo-ke bathi banalo ikhono-ke lokumkhipha-ke lento esiphazamisayo othandweni noma isithunzi esimnyama esibi. Ebese-ke sihamba-ke kuyo-ke inyanga. Mayefika kuyo inyanga imphoyinte ilanga lokuthi akaye kubo wakhe angabibikho lakini angabibikho kubo wayo inyanga. Asho futhi uma ngabe kungenabantu kubo wakhe bahambeke baye khona kubo wakhe kunemfana nje oselemdala-ke ababe naye wabona lapho amthathe-ke amenzise zonke lezi zinto amshishise impepha kubo emsamo bathathe iy'khonkwane bagqibe left and right emva kwaloko ahamba naye endlini yakhe mayefika endlini yakhe athi akhumule asale abenqunu uma ngabe esele nqunu amlungisele amakhandlela alingene isithi ngesomuntu wangasese ngesomuntu esangasese ebese ethi awagcobise ngalomuthi awagcobisa ngawo bese ethi akazi zenze ngawo awahlokoze la ngaphansi akhulume athi wena awukade ulala nami uthandana nami osewashona phuma manje sengithola omunye manje uthangicolisa lelo culo emva kwaloko athi no wena ngathi awenzi kahle ngale khandlela ake wenze enani kwenza nino babili la endlini uma ni enjoya as i-sex nami qala ngokwenza njani ngigcine ngokwenza njani lokho kwenzekini mina ngiloyo muntu loyo wena kwenze nje ngempela manje awu anaye athathe umuthi lo awugcobise esithweni sakhe ebese-ke usho ukuthi-ke bayenzeke le nkonzo-ke bayenzeke le nkonzo-ke bayenzeke le nkonzo-ke ngicabanga nje uma uzokwenza into efana naleyo ngazi uqala ngokumkabula umuntu noma ungamkhohlwa uzugcine le angisajula kakhulu yazi inhliziyo yami vele ngijuluke vele ihluleke nokukhuluma ngazi nomsangizwa yini hayi ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa angifisi ukuthi uqhubeke uchaze kakhulu ngoba nangapha ngakhipha 3,000 ukwenza lowo mcimbi loyo ubhadala inyanga enza lokho awu Nkosi yami bashukaneke nomama abuye umama ezekini ekhaya la engane khona engihlala naye lo 7 years siqhubeke nathi-ke senze lenkonzo yasekamelweni-ke ayi okay ubeka nokuyifoda buye naye angazi kwenzakalani athuke naye ngoba ngishumba amanzi angangelitha angasuke nje akufuna ukuphuma uma ngabe ngizongiqhubeka right kwathi-ke la ngifoste khona-ke nami ngelinye lamalanga hhayi ngakusasa kathi ngathi ngangigijima emaratoni ukusuka kweThekwini ukuba ngize ngilale phansi impela ngicabange kahle ukuthi ngoba ngiyindoda ngiyazethemba into engizethemba ngayo angilali nomunye umuntu nginothando olulodwa ake ngibuyele ngalo muntu etafuleni mama nenze njani la nanze njani naye ngokubona ukuthi sengimoshe kakhulu imali naye nenjabulo iyamthelela naye futhi usehleze nestress nje ngathi uyakhale yedwa ayasihlale phansi-ke etafuleni sibuzane naye wemama uchaze kahle sithanda ngowami dali ngiyakwazi okusiphazamisile yini ngizokunenza lo mcimbi laphayana kwenzakala kanjani wathi naye ukuthi wakhuluma ake ngikutshele kwenzakala kanjani bengisaba ngoba ngikwazi ukuba indoda ngibone isigwebo nje sokuthi wena uzongibulala njengendoda uma ngingakutshela lento futhi nangendlela engikuthanda khona esithandana ngakhona bengeke ngikwazi ukukutshela ngithi manje bona ngiyafa futhi bese ngizofa ngenze njani
waveza ukuthi hayi lapha ugqirha wenza kanje njengoba semchazile ngathatha ifoni ngamnikezela ngathi hayi awukumbuze ngempela lokho ukuthi uyakwazi yena ukuthi wenze njalo kuwe nawe ungitshela iqiniso ngempela nempela owathuma kuyo wambuza ukuthi kwamtshela ukuthi ayini ngathi lo muntu sengisela amafoni number akhe vele ngiyafuna azi ngenkumbulo nje yakho ngiyakukhumbula nje kuze into ohamba kanjani ngathi naye zihamba kahle kodwa bengisacela ukubuza ukuthi ngabe nami phela uyazi ngisafunda ngisesesikoleni ukuba inyanga ngisazokwenza abantu lo mcimbi ofana nalo wokukhipha iy'thunzi kungabe nani ngizolala nabo yini abantu besilisa kubefana kungabe kuliqiniso yini lokhu owakwenza kimi ngempela kwakuwukwelapha na lapho kwinkulumo-ke akangamphendula umbuzo wambuza ukuthi hawu isikhathi sesiside kangaka hhayi wena manje futhi ngizoveza phela ukuthi ngamnika nemithi yokwenzani wena emndenini wakho udadewenu isoka lakho futhi lona lelo wathi linesikhwele ngakunika umuntu wokuqeda isikhwele wena ngathi lenze kanjani hawu wathi lona wanginika umuntu wokuqeda isikhwele kepha waba lilumbo uqeda umuntu ongithandayo uma uqeda isikhwele iwona yini ukuthi uqeda umuntu ongithandayo langena nje udaba lagcina lathi ngafika kukhuluma ngasithatha wafaka yena kuma-recording umuntu wesifazane umama wafaka udala wafaka usithandwa nalokho waphinda nalo wafona semmenga engasakhona ukubamba ngithi ibambe ayibambe ngithi umbekezelele athi wakhala ngithi ungakhali sithandwa ngiyakuthanda neqiniso lakho osowulivezile hayi mfowethu uyindoda mani siyabo no usenkingeni kakhulu kulungile mhlawumbe ngicela ukubamba la okwamanje ngoba isithombe esikhulu sesizwile ngiyafisa ukudlala le clip le eyodwa yawo ngithanda ukuthi edithelise kodwa-ke mhlawumbe ngithile ungakayidlali ukudlulisa nje kumlaleli ukuthi besizama ukuthola kodwa ngenxa kodwa ngenxa ngicathi ye-network asikwazi ukuthola sizama ngala yo imani bafowethu before sekule clip yindaba ezifika kubaba zifika kanje umlaleli ekhaya nje akungene ecashweni zakubaba ukuthi into kanjani angithi uyabona ukuthi labantu bebethandana but sengena usathana umuntu omubi akhipha 3000 lapho umhambise ngoba umthemba ukuthi lapho nkosikazi wakho bese kwenzeka kanje and ngiyosponsora yes omunye umuntu yabona ukuthi phela ihotela bakho 3000 indoda kodwa le uyindoda emadodeni ubuhlungu lento eyenzeke kuyena kodwa ngilizwa elokho ekhuluma indaba ukuthi ngiyamthanda ulavi ngiyamthanda usithandwa ngiyamthanda nanokuthi ukhulumile iqiniso ngiyamthanda kodwa nangu umthakathi mina ngivumeleni ukuthi asithi uma kuthi ngempela njengoba kuthiwa ke ukwenzile kodwa kuthina kuyolokhu kuwumsolo akungasho ukuthi inyanga ngicela ukudlala ivoice sambe sizoyazi le voice le voice ile conversation bazalwane ekade shilo ukuthi ubaba wathi mayida amfonela ambuzo ukuthi nami ngoba ngizofuna ukuba inyanga nje ke ngiyobe ngibenza njengoba bathi ungewenze kimi mina awu nkosi yami nansi ke lengxoxo abayixoxayo engazi lona ukuthi yaqoshwa ngiyavuma kodwa-ke ngisacela ke mfethu ukuhlawula ke lokho mfethu ngiyacela mina into eyenza ukuthi futhi mfethu ngikhulume kanje uyazi wayo mina ngiyayazi inhliziyo yakho ngiyakwazi futhi ukuthi umuntu wena okanjani manje ngiyabona ukuthi idlozi esefuna ukuthi manje kumele ukuthi iya ngikuhlawule uyangazi ngithi-ke ngiyazi ukuthi kusho ukuthi manje idlozi esifuna ukuthi manje nangikuhlawule idlozi lami usuyiphethe ngiyezwa angizwa ma washo athi idlozi lami uliphethe angiliphethe ngiyalibona ngale ndlela esiqhamuka ngayo kungakho uyangazi yebo angikho ukuthi ngikuwe alikho kimi alikho kumina uma ethi lo muntu idlozi lakho uyalazi lisuke idlozi ikhonekthani kungakho ngoba ngivuma ngithi yabo mfethu cha ngiyavuma ngoba ngithi uthi uyavuma ngiyakwazi wangibheka ukuthi uyavuma cha lapho lalikuphi angizange ukubone nalokho ukuthi uyakhonanga idlozi ukuthi lalikuphi lapho uyazi mfethu sengibasathe ngithi ngiyazama ukuthi kumele ngikhulume ngibe umuntu kuwena kodwa wena ngifuna masisi
Awuyini. Sengathi ngithi ngiyazama ukuthi ngibe umuntu kuwena. Ngicela ukuthi ke ngiyayizwa lento eshoyo. Ngicela ukuthi ke mina ke nguhlawule nje kuphela mfethu. Ngikhulumisane nawe. Ngikhiphe lokho kwesendoda ukuthi ngisacela ukuthi ungigeze ngento engaka. Mfethu mfethu ngizongicela uxola ngithi ke yezwa ukuthi ke la ngicela uxolo ngiyasho ukuthi ngisacela ukuthi ke ngihlawule. Uma uhlawula ukuthi uzogeza ngisho umuzi wasekhaya yabo ukuthi wena uzobethela umuntu elana imali angizi nawe wena into engicela ukuthi ke uyisho ngicela ushimani ukuthi wendoda ngicela ukuthi ke ukhiphe into kangaka yaye ngicelayo mina ngikhiphe lutho ngicela impela yazi ukuthi yayaphela mfethu amaminitsi ngoba bekade ngicela ukuthi ngicela ungivumele imali ngicela imali sekumzwala umsebenzi wakho sokhuluma into ngicela ngoba ngithemba amaminitsi futhi manje amancane ngisazoke ngisazoke lento ngiyitshele nobaba lo wasekhaya qala yeah okay umbuzo lokumbuzile wawungi la hey kunzima bafethu kunzima kanza wethu i-rape le bafethu iqala udlwenguliwe lo dadewethu lo usemgijima ngokuthi uzomhlawula nani yonke lonto kusaqhubeka khona ukucindezela yo yabona manje yenza ukuthi lento uthuke mangabe ubona izinga labantu abandwendwa umngoma ngoba ubheka i-ratio abantu esimame kakhulu ikhona khona lojiko somuntu esimame bese uyayibuza ukuthi uma kuvela izinto ezikanje bangaki abavula lesimo lesi kuthiwa bayalasha bathu abantu mhlawumbe bayadlunguka kulungile phela liphelile lapho lolu daba sohamba siqhubeke sifikela khona sixolisa ukuthi sithulekile uthulo wesifazane lo yena inyanga vele ayitholakala yasithola inyanga nje ngeke nomthakathi osithakathi nathi emsaba kahle kahle umuntu ngicela kube nje uDSD sizokhuluma no-SOD nokhona mvelakazi wathi bazongenela kakhulu kumsizo kwamfamazi athathe isinqumo esizothatha impilo mhlawumbe ngicela ukusho lokuthi before seyindabeni nje ukuthi nakho ukuthi azezokwenza kuwe ngoba esefuna ukuyohlasela ubulala inyanga abulale nomama Qemeza Mroza babheka ngicabanga bafutha initiate kuze 16 days sike sithola dialogue abaphathi beyinyanga beze kuzokhulunywa ngalento le because laba khona abantu amakhanda ukuthi egameni lethu kunale igama la ngiyajabula kakhulu ngoba lokho kushoyo uproducer weseke bakhuluma ngesikhathi kade nisasemoyeni ukuthi asizameni ukukwenza nje abalathi bendawo ala manjinji sankiba mathebona sankiba mathebona ngaba omunye olekelelayo yini igama lenyanga nenza yani ngeke ngoba no kodwa ngempela ngale komanqoko 8 rand Kakhulu Mthiya uganiwe unomkakho esekwenzeka into njengaleyo kakhulu asambe bana zinto mfowethu sizokhuluma nawe inombolo lomama number sakhuluma ngicela ngixolela kancane ngizobe nginike mase okay indaba silethela ngelokuthi izinto Mroza